Ka Frank Yamaha ha kini ka kentiba menta kalawan ra Shapi ya ka Christmas offer kaban kut hadu ka live hawi tarik unopra arajar pesau. Na kalian ka Frank Yamaha ka pentip ba kendan ka buy and win Christmas offer. Hakba kan wanra ek kabu na benta kibat hit ya ki arshaka na ki showroom jang ka Frank Yamaha. Na ka benta kibat hit ya ki arshaka kan pelong da ka khalai nusib hau banai kelalingkot bat ondan tang ibe banyo ra ya ka skuti re ZR bat kiwe pat banyo ra ya ka consolation prize. Kubri piboro nakalian dungi ka Frank Yamaha ka niwala Shafi ya ki ya ka Christmas offer ya ka ni offer kan lang tangi ki bathit ya ki Yamaha scooter bat ka motorcycle na ki branch pengidan habni hapo Sol Silong mangaran bat juruk na po July ini ka offer kan kutang hakalai pui terik jom tau benai ya ka jingdro jingdro ngin sepentep akirin san social media jong jungi ka Frank Yamaha Shillong but the first place ya kani ka offer kan day da Yamaha Reza R but kumju ru daki ki consolation prize